أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. دیو راجیಗೆ ಇಜ್ಜತ್ ರئೀಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಹ್, ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ವಜೀರು, ದಿವೆ ದೌಲತ ದಿವೆ ಸರ್ಕಾರುಗೆ ಎಮ್ಮೆಹ ಇಜ್ಜತ್ತೆರಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಹಾದಿರಿನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಆದೆ ರಮಲಾನ್ ಮಹುಗೆ ರೇತಕ ದುವಸ್ತಂ ಇಹ್ಯಾ ಕುರುಂ ಗೊತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ರಮಲಾನ್ ಮಹಿಗ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಇಹ್ಯಾ ಫೋರಂಗೆ ಸಾಸ್ತೆಗೆ ಸಾಳಿಸ್ವಣ ಆಹಾರುಗೆ ತಿಮ್ಮಣ ಇಹ್ಯಾ ಫೋರಂ ಎಮ್ಮೆಹ ಹಾದಿರಿನ್ ಮರ್ಹಬಾದನ್ನೋ. ಆದೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಿ ಫೋರಂ ಫೆಶಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಕೀರಿತ್ ಗುರ್ವಾನ್ಗೆ ಬರ್ಕಾತುಂ. ಕೀರಿತ್ ಗುರ್ವಾನ್ ಕೇವಾ ವಿದಾಳು ದೆವ್ವಿ ಅಲ್ಕಾರಿ ಅಬ್ದುರಹ್ಮಾನ್ ಯೂನುಸ್. ಆದೆ ಯಫ್ಫಹುಗ ದೆಮ್ಮಿ ಹಫ್ಲಾಗ ಕುರಿಯಂ ಉಣ್ಣಾಣಿ ಮಿರೇಗೆ ಮೌದು ಆದೆ ತಿಯಬೆ ಫುಣ್ಣ ಫಹತುಂ ತಿಯ ಫೆಣಿವಡಾಗನು ಅಫದೆನ್ ಕೀರಿತ್ ಗುರ್ವಾನಕಿ ಹಿತ್ತವುಗೆ ದಿರುಂ ಮಿ ಮೌದು ತಿಯಬೆ ಫುಣ್ಣ ಮುಹಾತಬ್ ಕುರವ್ವ ಶೇಖ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಹುಸೈನ್ ವಾಹಕ್ ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆವು ಎಂಕ ಮಾಡುವ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಶೇಖ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಹುಸೈನ್ ಫುರ್ಸತ್ ಅರ್ವಾಣ ಮಿ ಹಿರೇಗೆ ಮಿ ಮೌದು ತಿಯಬೆ ಫುಣ್ಣ ಮುಹಾತಬ್ ಕುರವ್ವ ವಾಹಕ್ ಫುಳು ದೆಕ್ಕೆವು ಶೇಖ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ಹುಸೈನ್.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أدى ديراجة عزة رئيس الجمهورية Honorable إبراهيم محمد صالح, Islamic Minister Dr. أحمد زاهر, دولتك إس وزيرون, عزة تري أمها حاضرين, وداعين تبي أمها لو بتخنا وقتون أدي دراجات ونعرض من جميع فورم بالله ومعرض من جند ودي ديراجة أمها لو بتي مسلم خنا وقتون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دم أقول متاعك متلاوت كوري آين يونس سورة فانساس حبنا آية تقاليغا كيريثي قرآن كي هيتاكوغي ديرون مموضوع أقول كوميسر جواها كل جنس تبي تبلانا بيرنما كي أقول منك إيمان كان تازاكو أقول منك هدانا جينا جونا عبرة تري في الأول تك جنس تينو. الله سبحانه وتعالى يكون جهو توفيق من ورد كود باش وما توفيق إلا بالله. هذا وقتو وربس كودا وقتو كلين إنكم أقولو إتور تفسير كنوغا سمي فرتما كيريثي قرآن كي هيتاكوغي ديرون إنكم قرآن كي كوباتو بلالانا. هذا ميومتك علم مرين قرآن كي تعريف كربا فوا تعريف تك بلالار قرآن كي الله سبحانه وتعالى جبريل أمين مدير كربا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما شبابلبي الله كي كلام فول اتلاوت كرماني ألوكم يقطع لبافا قيامة الداندين دميجم ومعجزاي تواتر قطع نقل فوا فتك سورة الفاتحة فشكن الناس كي نيلن ألوكم منجي أتوغا ميوا مصطفى ميكاني كيريثي قرآن حقيقة كيريثي قرآن كي مول إنسانية الله سبحانه وتعالى دارم كود في أم أقبض هدية أقول من كده كون هذا كلما رياضوال أقول من أدا كرا فرد فس نماذ بلالكم غاويس أقول من نيجي نمس إنجيجن نمس ستار فهر متين أقول من كرا دعائن اهدنا الصراط المستقيم إيه الله علمنا تهدم مقدك كوان ده أقول من أميلين إماغوجة صفويس مي بيان كوديني صراط الذين أنعمت عليهم إن بيلاه النعمة دبي هونجة ماغودك كوان ده سؤالك كوباتو إماغ مفتوغا إماغوني بيان كوربافا الله سبحانه وتعالى نساء سورة فسرس نوناتغا وحي كوربا فني فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النعمة دبي ميهم نكي نبي بيكلنا صديقنا شهيدنا صالح رنگل ألوندي إمام ألغون مي إدوني إيه الله تدوما قدك كواندي إمبلا النعمة دبي مي بيكلنا ما قدك كواندي أدي أقول من أميل مي إدوني غير المغضوب عليهم ولا الضالين إمبلا كوفا لبنو ميهم ما قبيرنو من نونه أدي إمبلا تدوما قدك كوي ما قون كباوجن دي ميهم ما قبس بيرنو من نونه يفوق أقول من مكني آمين نقول باتو كي كتو مانك إيه الله على من جمي دعاء إجابة كربان ده. رسول الله صلى الله عليه وسلم کے اگما بإرشاد امام بخاری امام مسلم ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال برواية رسول حديث كبني إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إمامها ولا الضالين كيوم فهو آمين كيا في نمت يبامهم بس آمين كياش تيبامي هنگا آمينا ملائكة هنگا آمينا إكوي جنمت يبامي هنگا إسوي دي فافة فسوا دب. الله سبحانه وتعالى أرغم منك مدوا إجاب كرباف إكن أرغم من ميدو قبول كرنج بجه إيه الله كا وعدن يبن كيريثي قرآن كا غافر سورة كا فسر سنايت كا ادعوني أستجب لكم تبامي هن دعاء كراشه تمنجلها تبامي هن دعاء إجاب كرباهشيم الله كا وعد بدل كربا إله النون كيمن تربيس نكيمن تربيس بدل نكربا كان الله سبحانه وتعالى وني كيريثي قرآن كا بيان كرباف إكمل إمم بدو دليل لو بتخلنا وقتهم
إبليس أريد هرجن الله حضرة أدوني كون كم كتو قال أنظرني إلى يوم يبعثون قيامة قائم بندن إن بيله قالوا مغفرة دمك بارد بواندي الله كوفا ودعم باكم بس دينكن إكمل كس يقين كن وين الله سبحانه وتعالى إله وعد بدل نقربانك وعدك إديشه يدون فد وعد باهوشيم لو بتأخذنا وقتون أرجومن أدوني تدومك كن نبي بيكلون جماعو كوفا لبون منه مجن نون أدي مغو فردون ميهون مجن وسنون الله هرمنge دعاء إجابة كربان الله هرمنge دعاء إجابة كربا وحي كربا كهلا إتمنge له قالون أدوني تدومك كنون إنكم كوريا بلالما ذلك الكتاب لا ريب فيه إتمنge له قالون مي فوتك لا ريب فيه إبسكنة هدى للمتقين تقوى ورنن هدايتك دنگ تقوى ورنگ صفة بيان كربا فن إنكم كيرت القرآن كي أرغم مسلمge دستور إلهي قانون الله کے کلام فل می قرآن کا أرغمن علمبا غتا أولگن نوان گوين ورا تفسير كوني بيان كود دبا إنكم علم من vidalwani إسلام دينكي هريها زمان كشا هريها تنك صلح گمبا غتوغا الله سبحانه وتعالى إلهوغا ألون نتكا روحي ودگم فوا أدي فريهم كربا فوا دير علمگا ورا فريهم نظامك من نظاموغا أرغمن دو قرآن إبسچن هريها چبني بيان كرف إنكم الله کے فضل وانتوري كما درم وانتوري كما أرغمن نكي ديراجه لبتي رايتو نكي من نعمتك حلورين الله سبحانه وتعالى أرغمن من نعمة الشكر يرمغه هو توفيق من بركة دباش آدمي كيرت القرآن أمي ما مفاد فتن أرغمن لبني ما مفاي باوي لبونو غيبس أرغمن كودكو هندانا جنس كننگه بيجه أده بركات رمضان مس ماك كرون أمي بڑ اس سبب كم غاوني مي كيرت القرآن ممسرغا باولف ين الله سبحانه وتعالى بقرة سورة كساتة كده فسنات إشارة كربا فني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس مول إنسانية هداية قطع الله باولف فتكي كيرت القرآن هن كم ممسر اسمه بيجين كرج هذا كيرت القرآن باولف فواني دعوتكان أي أكي أكان إفهار دين وكين أكي فهار ماتين باولف فواني فرتما going آدي أكي إكا باول بومكي لوح المحفوظ دنيا أودوغا بيت العزة أكي إكان الله سبحانه وتعالى قرآن باول بقدر وليرجا إن الله سبحانه وتعالى قدر سورة فرتما تجاه كربا فني إن أنزلناه في ليلة القدر تيمنيرا قرآن باول بقدر وليرجا إنجيل باتو قدر وليرجا كونرك ليلة القدر خير من ألف شهر إنهاس مصر بره كم بده جمباري हमें फदें दुखान सूरत के तिमनात का सल्ला वही कुर्बांगवनी किताबुन अंज़लना मिफो बावल भी में तिमेंगिला फी लैलति मुबारका बरकात तेरी रेग बावल भी एक कदर भी ले रहे मी एक बावल भी दुनिया के उड़गवा बैतुल इज़्ज़ा लौह महफूज़ एक बावल भी किरत कुरान कदर भी ले रहे दें तेवीस आहार के दिग मुद्दत के तेरेगा तफात मरहला तहुगा वकी वकिंग एक फहर मतिंग रसूल सल्लम के मच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मच्चा बावलेबा निम्माले फवाफते एहकम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत बावले बुनी में हदीस कुर्बान मी आयन मेनी सूरतेगे मेनी आयतेगे फहुगा लिवाश एहकम मी तरतीब की वस मतिंगा तरतीब ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला इशारा कुर्बा फनी इसरा सूरत के साथ एक हवना है तुगा वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अला अन्नासि अला मुक्थिन वनज़्ज़लनाहु तंज़ीला कलेगे फ़ानु मीस्तकुन्न विस्नेन हें लस्लहुं केवा विदालु मट्टका वकी वकिन तिमंगिला बावलवी में कुरान बावलवी फ़तके में कुरान अदी एकी फ़हर मतिन तिमंगिला में फ़ो बावलवी में एकी एकन्नु तफात मरहला तकेगा एवगुत बेणुवा कंतत बयान को देवो मट्टका एकले फानुगो मच्च बावले निमिगिंदे तेवी सहर के दिक मदत के तरेगा मी देगोता मी कुरान बावले बफनी एहन कमुं रोद महिगा फेशुनी ए कदर विलेरेगा की एक बावले भी दन कदर रोद महिगा रेगा फेशुनी ए हिसाबुं अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदतुं अलगुमेन बने मिफली बिफ एहन कब मिफद फुर्सते गा अलगुमेन हंदाना गेनस कन्नंगे वेजे मिफोइंग मिहा मतवेरी फोतेंग अलगुमेन लिबुनी मा मिफोतंग लिबिफवा खासियत की
kobaito samawi ehen huriha fottakuge maccan ete gotakun Allah subhanahu wa ta'ala wani mifam makurabaf emme furatama gotaki e makurave emme furatama sababaki dunia akhira bajaveri kuranwi huriha hidayatuge magutake e kulevigimba gotuga Allah subhanahu wa ta'ala bawele bifote yen Allah subhanahu wa ta'ala ishara kuraba fani hud surat ge furatama ayatuga kitabun anzalnahu ile alif lam ra kitabun mifotake kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir mi fotuga ayata wani olumen neti mana saaf kon engene gotan wara furihama nizamakun tanzim kurabaf adi mi fotuga wa huriha taketi wara furihama tafsil ko bayan kurabaf kaakuto mikan kurabbi min ladun hakimin khabir mola denodi gannawa khabir asruga mi boneveni kantattakuge ilmu emme furihamai dena wodi gannawa farataka mikene khabir aguna abades misale gotuga dannawan algomenge terega echen hala ko jenama electronic samana kobes algomen bonanan ai mene mi heki tikamuga expert kene dakkalash ekamuga hunarweriyek efada gotaka mikene e wara molumi heke mikamuga ekamuga expert ke ekamuga hunarweriyek e gota beenu kura lafzen qur'anuga khabir ehama visnadin mattakal misale jehi walillahi almathalu ala allah misale no jahan algon emima mola denodi gannawa hakim mante ilahuga hadratun afotek enkamo mifotuga bayan nukurava ebbesechenne ekan yevure tafsir ko algon men beenuwa kama bani nama balalama hama mi qur'an temme mitaga adugendi ayatuga wasoni ekan bayan kuref isra suratuga novana ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala nahlu suratuge ಅಡ್ಡೆ ನೋವನ ಆಯ್ತುಗ ವಹಿಕುರವ ಅಂಗವನಿ ವನಜ್ಜಲ್ನಾ ಅಲೈಕಲ್ ಕಿತಾಬ ತಿಬಿಯಾನ ಲಿಕುಲ್ಲಿ ಶೈ ವಹುದನ್ ವರಹ್ಮ ವಬುಶ್ರಾ ಲಿಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಮಿಫತ್ ತಿಮೆಂ ಇಲಾಹ ಬಾವಲೆಬಿ ಕರೆಗೆ ಫಾನುಗ ಮಚ್ಚ ಬಾವಲೆಬಿ ಫೊತೆಕ್ ಕಿ ಕುರಂ ಎಯಿ ಕೊಮ್ಮಿ ಕಮೆ ನಿಕಂ ಅಡುವಸವ ತಿಬಿಯಾನ ಲಿಕುಲ್ಲಿ ಶೈ ಕೊಮ್ಮಿ ಕಮೆ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವಾ ಗೊತುಗೆ मोमिनुन नंग हुरी हिदायत कम गया रहमत कम गया उफावेरी खबर कम गए एमीमा मिफोतुगा बयान नुकुरबा एब्बेस कमेन्ने अलगोमेंगे हया बाजवर कुरमट्टका बेणुम वाने हा हुरी हा उसूल तका कानून तका कवाइद तक माफ कुरबाती वकिन खास गोते अलगोमें देमे फिरिंगे देमे दुगा दिमावा मसतन हल्लु कुराने गोई वरत तफसील को बयान कुरबा फे एकमट्टका वकी मुस्तकिल सूरत बावेले सूरतुन निसा ekamagun warang hitama kurang algomen e suratuge emme ayata ves nukiyawa algomen ge terega dimawa aili masratan hallu kurmattaka algomen qanun hadan e awaswegatuma me algomen awra hayrambe dem firinge masratan hallu kurmattaka hame ekani allahge e wahi basrul nur surat nisa suratuge nawaranat belikam gaves algomen ge iman kan tazawe algomenna gina guna ibratel filawul teklibigen dan ठीक है तो अल्लाह यातुगा वही कुरब वआशिरुहुन्न बिल मारूफ फ़इन करिहतुमुहुन्न फ़असा अन तकरहु शयअन व यजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा जेबां बिहुंगे कमलुना दे तिरेगा दिरुलुं रंगल गोतुगा बिना कुगिन कुरियदाश रंगल गोतु ओलेश फहरगा तेबां बिहुं कमक नुरुह वेदाने एकम तेबां बिहुं नुरुहे कमेगा अल्लाह है गिन वेगिंबा हेउ कमेल्लवा फाने का कहेंगे इंगे एककुस अदे अलगुणगे मौदू बिसुं अलगुणगे मौदू के केरत कुरान के हित्तहुगे दिरु ये दिवमट्टक अलगुण तमीदे गोतुगा मिवाह कोडगे स्मिदेने कीरितु कुरान खास कुरउन एम्मे बोडु सबब की मी दें अलगुण बलालमा कोबायतो अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिफन मिहा माकुरवे देवना सबब समावी एव्यस फोतकं अल्लाह नुदेव्वा यकीन कंबनी मिफत देव्वा कोंकमकतो उनी इतुरु कमेगे अवमु सलाम को देवो एंग अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिजर सूरत को नवनात को वही कुरबा फनी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून मी वरत तफसील को वाह कदे के वेने मौजू तक नमे सागुन हम इशारा करूम बिदानी
timen ila nikan aduwaso timen ila Quran baawele shakku Quran jaagenne la raiba fi ebbesakken wa inna lahu lahafidun timen ila mi Quran rakkater kurwa hushime den mi Quran ge emme fiyeka bes nuguta ka bes duniya ge ekaka bes badal nugenevene badal Quran ule komme mihe ku badal gen dane kan tarikh wani dakka dif ingresinge istimar go dasuge India ungiru ingresin kurikamaki huriha musafteken ekkofa andali e andala tam fenunima muskuli bappayeko enege zuwa nuwa haruge dariful genes bobanani e english babuwe mage mi darifulge hituge wesmi qur'ane boye tik mifada etek kudinnenge betibbe kihinenge kalamin tirnattani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun timengillah me qur'an bawel bima rakatir qurba hame ekhani me qur'ane libigam washaraf samawi huriha fottakuge macca makure fawa fote heki dene fote ين الله سبحانه وتعالى نساء سورة وحيك ربا فاني وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه تمنج الله مفو باول في حقو قطغي حقو قطغا باول في فتك مفتوغ كوريغا باول بني هوريها فتكوغا وا كنتت تدكرا فتك قطغي مصدقا لما ehuriya fottawgawa usul takaki rangalu tedu usul takekkan tedu kura fottege gotuga mifo bawelevi wa muhaiminan alai adi efottakuge maccan hekiwane fottege gotuga mifoi ehenkabun ilmerin ittifaqum vidalwani Keerithi Quran awma fahuga samawi ebbes fotakan argumennan amal nukurwene me fahuge foi me qiyamat dande mu'jizage gotuga foi mifoi argumenna dunu kurevene mi fotuga wani huriha che bayan kuraf ek sabaki huriha fotege macca veriwa fotege gotuga mi fobawele dengege iturun ham ekani mi fotel libi fawa sharafen mi fotuge emme akurek kewa fi namme sallallahu subhanahu wa ta'ala sawaba darum gotun devwa adad intiha darje ekama ishara kurab Allah subhanahu wa ta'ala ga nabiy devwa fa irshaden man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf Qur'anun akure kewa fi mek man qara harfan emme akure hew kamalli bene hew kan dehegunan itru agot ade Allah irada kurba ala kan yebures itru ko devwan timina bi hadith nukuraba me alif lam mim kiya fi nam ya kurakam names alif kiya kurake lam kiya kurake mim kiya kurake adi me mastarga kiyuma itru ko devwa hame kani me fotal libigamba khas sifai adi ege iturun qiyamat ad-daden Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam devvi emme agubodu mu'jiza emme warugada mu'jiza enkam moli duniyan Allah subhanahu wa ta'ala wani tahaddi kurabaf mi fota effada ebbes foten arabinge mihum fasahata balagatuga aragen kitammi funna bogen usgen die kam gaves emi hunna mi fota effada foten nugene wen kam Allah wani tahaddi kurabaf tafat ayatuga ege terenge ngayen isra sotuge sate kadde banay adde banay الله وهي كربني قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا إنسنا جنين إكوجين كالفان ويدالواش إمن إكواش إمن إكواني كان هيتر كان هوداجن مفتا إفدا إم فوتة جنستيش تبعمي هون كان نكروين مستحيل كمان إنكم بقرأ سورة لن بينو كربا فالله هي كربي ولن تفعلوا تبامي هنا دوها كسن كربين ميدا حساب ايكا كبسن كربون همه كاني مي قران اللي بيگم باشرف قيامت الدان اوغمنگه كوريمتيگه ديماوا كومي كمگه حل ادي ديماوا كومي كم ديماوا نكمس مي فوتوگه آيتوگه ورت تفسير كوني بيان كرف كوري گاඩوگه هنگجه تبيان لكل شيء كومي كم اوغنا meheku bayan ko devvi miyani kamen nete hakku tawge tereng awgommenge hayatuga beenuwa kanta tawge tereng miyani kamen nete emme kame wakin khasa gotega maaf kurbati insani hakku tawge tereng mi qur'anuga insani hakku tawge wahaka neng emme hakken meheku dakka finama emihege fahatun algon duwana islam din du kollaf ki kuranto mi fada uni dinege hunnambi allah wani guarantee devwa emi huri hacce bayan kurba iha wargo da fot algo men dev
adi mi fotaki duniyege hamme ekanu fotaki mi ekkolun anekkolan evves kala masale dimane we das kurumuge fursat devi hamme kani me fota enkam Allah subhanahu wa ta'ala qamar suratuge habanatuge wahi kurabangoni walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir timengila das kuruma fasih kurabin nu aharuge kodin hitu das kollani nu keren hen evves fote das kura eha mati weri sarafelli boni me fotuge sabab mi bayen khususiyat mi fotelli bifa adi mige molkamaki mi fotuge ayette kiyawagen demes qur'anuge ayetten aduegen de iman kamen iturugen de riti adakun kiyawafenam adi aduha hibwan ehenkamo mifoin ekani duniya matiga wani e fotuge ayetta kiyawa warakan ege ritikan ituruwe fohi kamen nannane mi fotuga duha kos ehenkamo miedu hulanguge bay kaumtakuga e amerikaga wes bay muslimun riche kiyawa kharinge qur'an bay ghair muslimun aduibafa miswal kurani kinen e feeling kurani konkale feeling ngai emi hunge bobne waran nice feeling na kai waran hingama jo hunge baate ghair muslimun ne hunne nege mi koche kambes ehm bi mai ma shatibi rahmatullah alayhi vidalwani wa khairu jalisin la yamallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula tasawurun beruga wa khairu jalisin la yamallu hadithuhu waran kan ekuriyeke e kiyewa warakan fuhi kamennade wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula kiyewa warakan mige ritukan iturugende hamme ekani mi foteli be wa khasiyat dembalalama kihinatto mi qur'an hittakuge dirumaka vegendi ade Allah subhanahu wa ta'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macha baawelle fi miyayen ade sura suratuge fansas devanatuge wahi kurba angoni وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم تصور بيرغا هم فدنتي من إله كليغ فانا مفب باول فيما قرآن الله نند في مياتك وكذلك وحينا إليك روحا فرانا روح أرجو من كني فرانة متاعك قرآن الله نند في روح فرانة أمي ما هيتاكوجي ديرما بانه تو روح أمي كني فرانة عربي بهم فرانة كي الله لبي فرانة أمي ما الله سبحانه وتعالى وحي كربا عنغوني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي آدم جفان خلق كربا صفة كربا دين الله وحي كربا نيتي من الله كم فريم كربا مفهوغتي من الله روح فلون من روحي timengila go ruhu fulun timengila adam ge faana fomele bime furana mi hore enkam mi furana duniya ge ekaka besnu dekken tarakki we kurera ge dekam gasnu dekken mi furana emima hittakuge dirumaka vegen die misababur Allah wahi kurabani mi qur'an e furana baawele bime kale ge faanu ge macca ma kunta tadri mal kitab wal iman kale ge faana ki fotaki kon echekkan imanaki kogin echekkam bes dena wada gannawa bekalunge terembi ba bekale nune ummi nabi liyembe sengoda nu gannawa kiyembe sengoda nu gannawa embi manunto furatama jibril amin wada gan fa iqra vidalu ma ana biqarin agun tarjuma kurani faraga nu ba kore ba befunu vidalu na agun dannawani jibril amin rasul hadis kurbi agun jise olol na haddome bebi nasiriga kiyawa vidalu nuame ma ana biqari ekudina visnade agun kiyaiching timena kiyenne den jibril amin muanaqa kurabi hagu kurabi agomik den efawge vidalu iqra bismi rabbikal ladhi khalaq ala suratiga fasaya emi Allah yen isara kurabani ma kunta tadri mal kitab fotaki kongeche ko besen wadanu ganno iman kamaki kongeche ko ekamako timen ila irada kurab timen ila hoga alunge tereng timen ila irada kurabwa bayakan efotun timen ila efotaki tedumagu dakka nuurekkam gati mengila halewime nuran nahdi bihi man nasha min ibadi dengi kale fanan Allah wahi kurabani ham kasarun kalege fanum magu dakka kan kasawari sida vegam ba tedumagas adege turun algo men balam beenu vejanama ashura suratuge sateka node devanayatuga Allah wahi kurabangawani nazala bihi ruhul amin ala qalbika على قلبك لتكون من المنذرين مفتاجن كليغ فانوغ هيبلوغ مچ وډاغتي فابا وډاغتي جبريل امين
Allah ebbes ehin gunawanege wahakanu dakkawa wahi kurabi ala qalbika kalega fanuge hippuluge maccashe ala ra'sika vis wahinu kuraba ala yadika vis wahinu kuraba alayka vis wahinu kuraba ala qalbika sababenne tiyenno sabaki insana gaslaki mi hitan mi iman kam wadegen diyima mi iman kam bimwol negije kama waninama duniya matiga hurihayechen enne lui fasewegen dan ema kalega fanuge hippulu saaf kollevu mattaka qur'ana gen jibila min odagati kalega fanuge hippulashe kalega fanu inzar kuraba be kalunge tenbe odagatumashe eme hitabawelefu adege turun agu mitagami tilawat kuri aye yunus suratiga fansa sabanaye kike to Allah wahi kurabi ya ayyuhan nas mul insaneta mukhatab kurabi e misakunne tebami hun haddawa genguluwa ilahuge hadratun wa'den atuwejje nasihaten atuwejje adi wahi kurabi wa shifa'ul lima fi suduri Hiythakuge wa balitaka shifaike agun hama hitanga raswale ki agun man qabul kuranto mi fotaki mi Hiythakuge balitaka shifaikam wa hudan wa rahmatul lil mu'minin hidayatake rahmatake mu'minun iman babaik kobata iman babaik Allah subhanahu wa ta'ala gekka wantakan kashakuladum wantakan wodigem baka kommi kamakam kuladum wodigem baka irada kurabaka me wanekan irada nukurabaka me nuwanekan adi irada kurabaka kama duniyage ka bes badan nuwanekan hitun teduko kashawurko qabul kurami hunna mi bunani mu'minun mi hidayatake mi tedumagake mi shifaike Hiythakuge balitaka agom qabul to muslim medu ghair muslimun qur'an adu iwagen hituge patient unna base farwa ib hodade agom mi tibi kontanekata nimarmu kurige hadisan algon gestena inshallah eme hasabun sabit gende mi Hiythakuge farwa ke qur'an hitabawele aslaki mi hisafu embima mi ummatige man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummatan irshad wa hadis kurabani ala inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb insanaga hashiganu waran nazuku gunawaneve e gunawan rangal vejje nama mule mi harangalu an enge he kochek mi hage hite aslaki hi rangalu vejje mule mi harangalu baliwegen algomen doctor kariye deima e bolugarisagen de kam gaves ay bindagen de kam gaves hungas gen de kam gaves adi ehen kama vegen de kam gaves doctor algomen ge ebbes gunawanega kashiganu naluwana kashiganu naluwani mitaka algomen ge terenge ekko swalu kurinto doctor algonge bandare tadwani mitan okay mitagala balas aluwas mi aslaki windu jahumuge speed avas vejjeto las vejjeto avasnuwa kam doctor ha hinwana bunane tindu hoge bes kagen dakkalash tindu smoika kusmu dakka aslaki mi islah kurmattaka mimassaruga quran bayawle mimassaruga rasulullah sallallahu alaihi wasallam defa harumatin rasulullah jibril amina kuga quran ekkolungane kola muraja kuref mi Hiythakuge balitaka shifae allah wani waadu dum mi shifae ek magomena qabula nukurun den agome balalama mi qur'an ge makkama behe gotun aiswa bayen hadis taka agome balalam waramma fote ege kurige hadis aduge hinga jem kommi akuraka dihe ho kanli ege turun qur'an ki madama agome nataka shafaat terwane fote shafaat terwane ehi terekan algo medumen kantatawga shafaat terekan ek konek hodair madama ibade waran nurka teridu sumpa kam modudu nafsi nafsi ga alaman emmen gelli fati benadu ekaka ves anige go faratun faida nukurane du edu hoga algo men shafaat terwani mifoi enkom rasul hadis ko bani iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi muslim ge riwayat tebami hum qur'an khiyawashe mi qur'an qiyamad duhun tebami hunna shafaat teruman annane imam shatibi rahmatullahi alayhi sidalwani inna kitab allahi awthaqu shafi'in wa aghna ghina'an wahiban mutafaddila allahuge kalam fulaki emme varugada shafaat riwaya fote kongotakatto wa aghna ghina'an wahiban mutafaddila qiyamad duhun gina kantattawga shafaat terikan libigen midani esaza libum fahuga names hame ekani robe takhunna waqtun quran qiyamad duhun annan enen saza liben anna komme wagutek gaiswa quran bunan e allah min eki timenne kiwi mi heki timenna amal kuri mi heki
medu mihin saza nude washe min shafaat terwam Allah wagutun ijabu kurwa qabul kurwa inkam ummatan irshad devani muslimun qabul tomi iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm al qiyamati shafi'an li ashabi shafaat terwan saza libum ga kuriga shafaat terwan hame ekani mifo ade mege iturum mi qur'ana gotan algomen amal kofina algomen ge daraja Allah subhanahu wa ta'ala maturi koddevan hadis kurwani muslim ge riwayat inna Allah yarfa'u bi hadha al kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin mi fotu ge zariyan Allah subhanahu wa ta'ala bay mi hum mak kurwe maturi kurwe ekiveto mi ilahi kalam fulkan qabul ko timmen ge dustur ki mi kan qabul ko mi gotan amal kurwa mi Allah maturi kurwa e mi hon nikamati duha kusnu kurwa nama ismi fota khilaf janama e be ko Allah nikamati kurwa algomenge bappa ya mamma adama havva alayhi assalam kurawnu kushege sababun sorigen beru kurawwa bimmacha fonu vuma eku Allah subhanahu wa ta'ala hama mi qur'ana ga wahi kurawani taha surat ke sate ke 23 sanayatuga fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa timengila wa hadratun hidayatan annane tedumagin annane yattabawe janama tebambikum magu nolene adi du hakus abajawirina badalnuwane algomene ki bajawiri me algomen bura masakka mikurani de duniya ke bajawiri kan hodu mattak bajawiri kame mikeni hin hamaje huma ufawiri kan sawale ke lebijeto nen hayatuka komme mi ko milana saswal kullu ma yurta bajawiri kan lif nen mi matin annech ham ekani qur'an lebi fawa sharafem me eme Allah subhanahu wa ta'ala ma kurban نمس الله سبحانه وتعالى تها سورة كساتة كسوي سناتك وحي كرو بانغوني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تمنجلها مفدا ما يفوت الدبي ما مفد دوك الله فأميكم كامياب هودا ولا فينا ما أميكم رانغلا دناش أميكم نفاني داتي أنتكو ديرول مكة هدتي كم فلاج الندوان فدا داتي أنتكو ديرول مكة هنگما وسالم فرصته مما مصدرغا وسنام مفتاي غوتن عمل قران هم يكن مفتوغه مايكنگه ماتيري قرب ميگه ترون لوبيتا خنا وقتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربي اغما بيرشادن ادوسوا مسلم کے روایت حدیث کو بنی مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده بايكميكم اكوتي بگين كيرتو قران تلاوت كون قران دراسه كرا كما بنينما الله سبحانه وتعالى حضرتن با ميكم جمچن هم همين كم باول مياسبون اغوني تشكي هم همين كن انني ماتين كن مفتوغا محمد سوره الله وهي كربني هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين مؤمنون هيتكن هم همين كم باول بي الله دن كينتو algo me madiyatu mi هم همين كن هوداني نولبينا لو بتكون ين الله سبحانه وتعالى راد سوره کے گارنت کو حکر بانگونی الا بذكر الله تطمئن القلوب هن هم جهون لبين مفتون الله ذكرون حتى رصيفه ملائكه يميهم وشالاني القران کے وانفشیم الرحمن الهي رحمن يميهم گمچ وری وگنان می آدے کے جملتے کے نون ہے algo mennaki komme hindu kolakabes Allah ge rahmatan nihayata beenu foabay e rahma kendi janam algo menaki nukule de bay ke dunia ge kakabes algo men ebbes kam konnu de bene e rahman algo men beenu e rahman libeni mati ad Allah ba mi kun ge zikr kurabe kon zikret malaikatun asu ki kurang hebeti be kon kamakan hedeni kon kamakun ge salamakam beenu kon kamakan he mi hon beenu ban soruge beenu ge naraken salam e malaikatun hikwash e malaikatun datto sual kurabe atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak arman fudenu he hewkan takkuran ki kuran mi fada nubaba ko fada nubaba tomi non hekiwash memenge fa huswade hatta rukame hama himenk rahman malaikatun washalani Allah ebe ge zikru kurabani Allah ga halwari hame ekane mi fatun libe sharafe dunya ge ebbes fatakun libe enkamun كيريت قرآن جاوا أصول تكا قانون تكا قواعد تكا خلاف الدا كم ميه كوني كمتي وانه شك هو ركمن مفتواني بيان كورف دين متى قالوا من أرويجن دي إسرا صوت جن وانا آية قالوا من بلالما الله سبحانه وتعالى وهي كربان إن هذا القرآن من قرآن يشاكر إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إم سيدا كم بدو مغم مغدكا فتكين مهاور النفود دوا ويبشر المؤمنين إيمان واميهن مفتدو مغدكا وفاور خبر دي أما مفتن أوغو من أدا كورنجي حقو تكيكو بات فرطما حقكي مفتن إيمان
imam wumaki kuriga sadene faden hitun ekan tetuko kashawur ko qabul kur mi Allah bawele bi fokkan mi fotuga gomenge dirulu bina qur'ana huriha kam bayan kurba fakan hitun tetuko kashawur qabul kur ekan Allah subhanahu wa ta'ala maida surah ke 47 ayatu ga wahi kurba fani mi fota be hegoto mi fo bawele be sababa mi fota ki algomen ekama eggotan amal kuran je fokkan bayan kurba wahi kurba ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida tasawwurun beruga e imam be jemissa kun algomen am khatab kur tebam yakun Allah sha ilahu rasula sha ilahu rasula ga macca bawele bunu fota imam bash aminu iman kamati demiti besh baake ganuda handan kurashe mi khilaf ejnama durwegem ba magfure de makun ene hingajja magfure de Allah rahmatun ene mahrum beda ema furata haqqaki mi fota imam dewan haqqaki mi fot tilawat kurum kurige se hadith atujje quran kewashe quran qiyamah dun shafaat tirwan timmana go manga da kurenji haqqaki mi fota tabawu Allah subhanahu wa ta'ala أعرف سورة التمنات وحي كربان اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون تبامهم لكن قالوا السواء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم تبامهم هدوا جنغلوا إله حضرة تبامهم جمعت باول فنو مفوت تبامهم تباواش ألغمن فلو كرنجه ألغمن تباوانجه فوتكي هم كان مفوت كما وحي كرب ولا تتبعوا من دونه أولياء Allah fiyawa hem farataka tebami hun taba nuash den kon kina kon to algo mena kamya buliben kom mi kame ga halu ismi fotum hodashe mi fotuga ning echennete ma farratna fil kitabi min shay lahul mahfuzan ishakura kam ga wis mi ga manawe se benege evse chidul nukuram huri ha chege tafsir bayan kuref ehmi ma fota tabawash qalilan ma tadhakkarun waram madun tebami hun nasihan hasil kuran etede algo mena nuisnun ehen kamun لوبتي أختنا نقولنا ماسكون هم كوريتش دنوالن بينهم الله سبحانه وتعالى لوبتي أختونج حقوقا لوبتي أختنا خاصة كربافا وحي كربي ده وحي بسرو هندان كلنجي بجه أي نور سورة کے 30 أحزاب سورة کے 59 ميهج ترجمة ميهج دكا واها كن أدوها كن نجه الله وحي كربي ترجمة بل ولا باقون نتين كيا ده لوبتي أختون hedun alen jehe gotuge waram muhim tafsil bayan kodde nur sotu ge 30 ahzab sotu ge 59 mihe ge tarjuma ka bala kanuje mi tabanu argumen reki gendeben ebbes kotenne Allah sual qurbane yaqin wa kama wani nama Allah de mi ni'mata furagas de kom mihe ko handan kollambi takathur suratu ge me fahugaay kike to Allah hay qurbi thumma latusalunna yawma idhin anin na'im دين الله تبامي هنا من نعمتك مدوغ سوال قربانه كيف تو تمنجي لها ميها فريها مفوت الدبي متبام من دوكري كيف هي افوتا يغوتان عمل نكري مفوتك شفاء هدايه رحمه كما قالوا من قبول انه سوره الفاتحه انما كي الشفاء لو بيت اختك نان وجنما هي نكربات منك وحكم الشفاء एक माना की शिफा ली बेचक इनका मस्सा बेकलुन रुकिया शरिया अलगो में मिकेनिता दागुन वरंग हिताम कुरंग रुकिया शरिया क्या गिंग अलगो में ईमान बनी एकं कुरा मी है एकं कुरा बाबे फ्रों अलगो ने देखे फहारेगा कोफाविस विदाने अलगो ने दिमाले बसवेस मुनफान में सागुन हम हायराम बे अंतरिश एबे फ्रों किएवी मशिफा लिबिफा अलगो में किएवी मकी वशिफा नुली बेंबी एमी होंगे मुल्कंतो नो तो कुरान के मुल्कंतो यकीन वेस कुरान के मुल्क हिंगा मा अलगो में किएवा इकलेफान हदीस को इक़राउ केवाश अन्नाने एब्बेस काले शक्कन एम कुरान की शिफा हित्तकुवा बलितक शिफा मियदो दुनिया के साइंस में हैरान बेफवा एम बड हैरान कमकी डॉक्टर में हैरान बेफवा एम बड हैरान कमकी मियदो मिहा साबंगा दी होदी फेने कैंसर में बेस फरवाए अगुण यंगी फवा गो तो फारेगा ओ इदाना कम बेदान नमेस नेंगादी अगुण हदाम बलि नुं कम बने इंडोनेशिया के बेफड़ के इमाम वे सबब कमगा एकम बयान कुरबाफन एने के खकुलु के कैंसर जेहिगें डॉक्टर के टीम कुन टेस्ट हेदुमा फहुमी बुननी देवना गोते नेते तिबागे फा जेहनी kakulu hulge matim buri kollashe enung hen gotaka tibaraka ternuane salaman nuane enkum eduma tuma fawga e fakir rom fesh ade muslim narus kujja ketaga indefa
bunani bebe kiwe roni bunima musibatu ga wa miha waran asaru qur'ane bunani den timena nuro dance kurambi madamane do timena ga faburi kurwene bunima ekujja ngadu woni ilmerin vidalwa adu ehime qur'ane ki shifa ke qur'an ke wa shebe bannare femwarake ayima ekujja e narus kujja indegen kiyadeni ena coaching engen ena fahatun kiyamundi lobeta khunna waqtun allah balla wawdugan niyatan ena gehitu goti coach ekan ekaka besne embima kutta fendim miha be sorge dev kon kamekkan allah qabul kurabun ekaka besne ena waran ikhla ena kiyawani kiha ikhlas tirkamak ena fahatun kiyum ena beelman shifa doctor ge teamun anen hafta gaiso operation kurum kuriga testing hada balale gais ena genes moni kon kale behen he kale beenun kuri ena du fadani miskita ka gosponani timene beenun ve islam din qabul kuran mi fotu ga halwerin algo me muslimun naki kontane galgo mitipi maaf korabati waqta ki wara nazo kechen algo menge waqta mi algo men hayatun hede kurwe wara mai waqtu kole algo men hingama me masar mai kurawun emme wura sabaki me masar ga quran babel algo gustade vidalwi nikam ballawashe jibril amin me fotagen ba wada gatima jibril amin emme mai malaikata ka badalwi mi ummata bawelbi mi umman emme he ummata ka badalwi gendi mi masar ga bawelbuni hen uriha masarta ga macha roda mas mai kurawuni qadru ilerega bawelbuni en has masra wur hekam podogen bare ka badalwi ellaka sawi sas nabi be kalunge tereng muhammadun sallallahu alaihi wasallam ga macha bawelbuni dunia de ke fawa emme insana badalwi gendi mi quran mi ti algo menga tuga mobile phone ga algo menge netu algo men nikunani waram madu wagu tegga mi foi kewalan kitab waqtu hede kuri fursate lobeta khuna waqtu allah subhanahu wa ta'ala algo no bes ikhlas rekade ba algo menge emme kiwes mi fotan amal kura mi fo kiyawa mi fotum baraka libigen haya bajur kurma masa kura be kam galbash wa ma alayhi al balagh wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया शेख इलियास हुसैन आदित्य विदाल देवी वाहक फुलता की अळुमेन्नति बयान को देवी कंदता की वरंग इब्रेतेरी आदि अळुमेन्न एत दरुस्तके लिबिगेन दिया बेणुन तेरी दरुस्तके आदि फिलावलतके आदि अळुमे मी रेगे मी हफ्लागा मी रमलान मोगे रेता इह्या कुरुमुगे फोरम गा मी सास्ते 40 हरगे रमलान मोगे तिम्मण फोरम गा मी कुरियगेन दिया मौदुआ की कीरित गुरवाना की हित्तौगे दिरुमे मी मौदुआ वाहक फुल देक्केवी शेख इलियास हुसैन ade miha hisabun den alume mi haflaga kuriyan onnani hama ehen prete ke se gota mi forama wadaagenne we miha befulunge medugo guruwat negun ade guruwatun hoye farattaka islam ministry ge faratun egotun firihen anghen wakin inamta eba dewe egotun firihen debe flaka fasa ginam adi anghen debe flaka fasa ginam eba dewe adi firihen befulunge tereng ebbe flaka adi anghen befulunge tereng ebbe flaka figus sunna mi foin adi riyadus salihin ge eba effoin eba dewe ada mirege mi guruwat naga dewmattaka alon mi dannawalani ministry of islamic affairs ge director abdul aziz ismail gari ada mirege mi inamta dewmattaka alon mi dannawalani ministry of islamic affairs ge permanent secretary alfadil musab abdullah gari emme fortama alome nagani firihem beflung ge terem fasa ge nam libe beflung egodum fasa ge nam libe fortama beflung ge number ki tinen eke fahen hate ade beru ge innavi kamu gawe inama samay teriya wadagen inama hawala deuma dannawada fasa ge nam libada gannawa firihem beflung ge terem fasa ge nam libada gannawa fortama befla ge number ki tinen eke fahen hate
දැන් අවම නගානි ෆිරිහෙන් බේෆලුන්ගේ තෙරෙන් ෆෑසාගේ නාම ලිබඩා ගන්නවා දෙවන බේෆලාගේ නම්බර ෆිරිහෙන් බේෆලුන්ගේ තෙරෙන් ෆෑසාගේ නාම ලිබඩා ගන්නවා දෙවන බේෆලාගේ නම්බර කි 3 6 7 1 අද ෆිරිහෙන් බේෆලුන්ගේ තෙරෙන් ෆෑසාගේ නාම ලිබඩා ගන්නවා දෙවන බේෆලාගේ නම්බර කි 3 6 7 1 දැන් අවම නගානි ෆිරිහෙන් බේෆලුන්ගේ තෙරෙන් ෆිගෝසුන්නා ලිබඩා ගන්නවා බේෆලාගේ නම්බර ෆිරිහෙන් බේෆලුන්ගේ තෙරෙන් ෆිගෝසුන්නා මිෆයිල් ලිබඩා ගන්නවා බේෆලාගේ නම්බර කි 3 7 4 1 3 7 4 1 දැන් අවම නගානි ෆිරිහෙන් බේෆලුන්ගේ තෙරෙන් රියාදුස් සාලිහින් මිෆයිල් ලිබඩා ගන්නවා බේෆලාගේ නම්බර ෆිරිහෙන් බේෆලුන්ගේ තෙරෙන් රියාදුස් සාලිහින් ලිබඩා ගන්නවා බේෆලාගේ නම්බර කි 3 7 9 3 7 9 ආදේ දැන් අලුවමෙන් නගානි හම ෆිරිහෙන් බේෆලුන්ගේ මිනෙම් ගිනේගි හම බෑතක අංගෙන් බේෆලුන්න නම්බර එගතුන් එම ෆරතම අලුවමෙන් නගානි ෆෑසාගේ නාම ලිබඩා ගන්නවා බේෆලගේ නම්බර අංගෙන් බේෆලුන්ගේ තෙරෙන් ෆෑසාගේ නාම ලිබඩා ගන්නවා ෆරතම බේෆලගේ නම්බර කි 3 5 9 7 3 5 9 7 ಬೇರುಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋವಿ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ತೆರೆ ವಡಾಗೆನ್ ಇನಾಮ ಹವಾಲ್ ವೆದೆವು ಮದನ್ನು ಅಂಗೆಂ ಬೇಫಳುಂಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಫಾಸಾಗೆ ನಾಮದಿ ವಡಾ ಗನ್ನವಾ ಫುರತಮ ಬೇಫಳಾಗೆ ನಂಬರಕಿ 3 5 9 7 den alwome nagani angem beflung eteren fasa ge nam di bada ganna ade wana befla ge number angem beflung eteren fasa ge nam di bada ganna ade wana befla ge number ki 3 1 6 ashe 3 1 6 ashe ade angem beflung eteren fasa ge nam di bada ganna ade wana befla ge number ki 3 1 6 ashe ajalum mi nam fahun ebe fly hawal kol denawa dannawadan den alwom men nagani angem beflung eteren figu sunna mi felli bada ganna be fly ge number
angem befulunge terain figu sunna mi file libada gannawa befulage number ki 3 7 7 3 3 7 7 3 angem befulunge terain figu sunna file libada gannawa befulage number ki 3 7 7 3 ade mi naam salawmen fahun raddu ko dena wahga dannawadan den alwomen nagani angem befulunge terain riyadus salihin mi file libada gannawa befulage number ade angem befulunge terain riyadus salihin libada gannawa befulage number ki 3 5 sumen 4 angem befulunge terain riyadus salihin mi file libada gannawa befulage number ki 3 5 sumen 4 ade angem befulunge terain riyadus salihin libada gannawa befulage number ki 3 5 sumen 4 शुक्रिया परमानेंट सेक्रेटरी शुक्रिया डायरेक्टर अब्दुल अजीज इस्माइल आदे अवमें मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स हम रमलान महोगे रेत इह्या कुरुमुगे तुम मिगेनेस देवे रमलान महोगे रेत इह्या कुरुमुगे फोरम गे मिरेगे मि हफ्लावेस न्यूमका हम मियाई एंड मिसाल हम निम्मालुमु कुरिंग मि हफ्लागा अवमेंगे इज्जते रईसुल जुमहूरिया बैर वडागन विकम फाहको एमनिक फाना शुक्र दन्नो आदे मिफदा एम्मेहा कंततोगा आदे हासकोन दीनी मिफदा हरकतोगा मनिक फानगे सरकारगे इस बेरिम बैर वडा गन्नवा कमी मि हरकत हिंगवा बेफुन लिबिगेंदा वरबोडु हिव्वरेकं अळु मि फुर्सतगा फाहकोल्ला आदे निमालुम कुरिंग एम्मे हादिरिंगे मह समाल कुमट्टक अळुन हम तकरार कोन दन्नवादान हम अळु मेंगे दिवे इंगे रीति आ तकाय गोतम मिरेवेस अळु मेंगे मिरेगे इज्जतेरि नुकुमे वडा गenne उगे कुरिंग एहम तिबे बेफुलुन हम तिबे तांग मडकोदे उम दन्नो एतेरेगोस बेरुगोस एगे फहुगा एबे फुलुन फहुगा तिबे बेफुलुन वडा गende उम दन्नवादा मे हिसाबुन अळु मे मिरेगे मे हिया फोरम निम्मादा वकेलानी मिफदे हिया फोरम हम मियन्न हफ्तागे तेरेगेस बेउम गो उम्मीदुगा वडा गende विकमट्टक एम बेफुलुन वशुकुर दन्नव वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अदे एमे बेफुलुंगे तका तैयार कुरेफ वाफ बिले मीर कोल्लमे बेर गोन्नान वाहक इस्तनवाला